Hola, soc Chiqui, soc segones mans de la torre i estem a Vinya Mistral. Bona sort i endavant! Una cosa. Hosti, que cabron, porta les ulleres. Es veurà com et crido. Dóna més, collons, dóna menys, dóna... Una cosa, l'altre dia vaig veure com vam anar una mica desiguals. És a dir, jo et demanava i tu em deixaves, i de cop i volta jo no et demanava i tu em donaves. I era com una mena. Aviam si avui podem aconseguir que... Està gravant. Perfecte, magnífic. Primers vents, primers laterals, segons vents, segons laterals, tercers vents, tercers laterals i resta de la pinya. Va, nanos, tot vostre, eh? Vinga, amb dos collons aquí, hòstia. Rebatua. Esquerra, dreta, Eric, esquerra, Muro. Coses o camins? Sí, però ara de moment poc, eh? Poc sigui ara. Vení, dale un poquito. Al pecho, al pecho. Aquí. No, a mí que me des pecho. Ahí. Posa una passeta a l'esquerra. Aquí. Ángel, estás viendo para aquí, ¿vale? Ara endins. 10 segons. Una miqueta, Filip, ¿vale? Aquí, aguantem aquí, vale, perfecte. Vinga, va, som-hi terços. Va, suau ja, nois? A treballar-ho, segons. Entrada, quaps. Coses, terços. Dosos. Vinga, va, fer dosos. Aquí, que no giris, Ángel, quieto, aquí. Vinga, va, dosos. Va. Clávame, Chiqui, de brazos. ¿Ahí? ¿Más o qué? No, está bien. ¿Eh? Bien, bien. Esa mano fuera. Ahí. Pit, vení. Pit. Dale, Pit, vení. Nah, sí, dale, dale. Venga. Con dos tacones, hostia. Dale, Beni, dale. Está girando.
No obriu, no obriu! No obriu! No obriu! No obriu! Cabrones, l'han sentat al final, eh? Us has patat algú?